Suku Osoala parte ida husi posto administrativo de Mase, a população rinrua atus tolu limanulu resenrua, husi chefe de família atus lima atnulu, composto husi aldeia lima, anesan aldeia Kaindanu Lale, aldeia Uhenuai, aldeia Lalenunu, aldeia Uaiknasa, no aldeia Umanaiko. Atu hatene diakliutan geograficamente suku Osoala, Maitabarona chefe suku Francisco Gama da Costa Lobo explica. Osoala ia aldeia lima, ia aldeia centro ne makaldeia Uhenuai, esta aldeia Uaiknasa, aldeia Lalenunu, Girlale parte oeste, Waibai parte leste, baliza basic suku Patulia posta su Vemasinia. Iamos aldeia narang Kaidenu Lale, nemos anesang ia bairro rua, bubuho mesa parte oeste, parte leste bairro narang Kumlale. Iamos aldeia Umanaiko nemos ia bairro rua outro ida Basahe ne basic baliza ho suku be Luilugu. Ia falemos ia bairro narang Waisuli, ne mas baliza fale ho sira Venlale ne ba suku Patulia hotu. Ini total população moto 2.352 e baliza suku Osoala né maka é parte né yang baliza moso posto Venlale e a parte mai de norte né nan baliza suku Luilugo Watulari né sedale kumai parte bapa de oeste né ya Kaikua mos Vemasi depois parte leste suku Waigai, parte sul ne nami baliza falta mo suku Waimori posu município Kekenya. Ne eka comunitar ne e maioria população Osoala ne vida na agricultura. Geograficamente, suku Osoala localizado husi posto administrativo Vemase, 10 km Wanulu Resin. Are husi movimento transporte público, Susarato explica. Tambahanesa, suku nebe rural enfrenta dificuldade oiuen. Desafio bot ba comunidade suku Osoala ona ba estrada. Também tempo udan, Susar basira mai buka moris ia mercado. Itabot sira belharerase, pensar condição real ia terreno, precisa motorista sira tem que atembrani, fuambot, paciência, pode ultrapassa desafio idane. Hanesan emanebelimanai povo nian, se fisuku Osoala, Francisco Gama da Costa Lobo explica. Nenei. Tos nan sira mos preocupa com a condição na estrada, nebela favorável, pode facilita sira para fam produto no mercado. Dalam net umbane quase 3 km né, maka sida comissão panela e projeto orçamento se projeto UNDP né, mas order mais suka tona e a licença anla usi autoridade nasional licenciamento ambiental mas mais tona licença sai tona mendak mo sami hal kontrol na diretor turismo ambiental o Ministério do Turismo niya may hari comissão né processo espera cada informação cada maio ne larang ne pela implementar sira local agora com cursos públicos sira halona ne espera cada pela ajuda Lirai, dalam ne dificulta itu bos dari comunidade hal movimento ba mercado lah. Sim, dalam ne dificulta dalam ne ma único acesso si a suku mai baya atau akses ke municipio bane ne mengketing ba mercado ne dalan dan Tempo dan aras kan. tempo udah ne susah teles. Ini problema saja. Problema ne tambah dalam si rai ela sudah ada tahu besita saya mana akses mana lah dia terus mainan beriga mansana ne motor dulu pada salah dia kan sudah duduk malu Kereta atleta. kareta tampior kita bertara sama sama tempo ne udah main dia susah. Problema lima alse suka estrada ne dalam unik mene
Antau iamos dalam ba introduksi bairro sira mai suku ne perlen antau ami so osang pendes ne maka ian osanatone ami resolve la strada ba bairro sana hobe distancia 5 kilometros ne masih kita sobele hala strada ke dia sobele lo ke atero o bele halo tu rosamento be ia bele halo be maka fatene be area risco bale te bele fui slide ater para mais ou menos bele comunidade bele acesso nete tinang oine ami espero que bele menta osam mais sukunian pendes ne para ami bele desenvolve sukune Elio bele resolve strada rurais ba diga entre aldea mais sukune bele dia dalam rohani bang sidak dia jadi amat akses ba merkado ni difícil itu ansang ami akses ba ya baik tempo baik lorong deh tempo bahasa ini difícil tapi satu akses ba transporte nah istradanya rohani kan falta 3 kilo ami rekomenda pa governo awara ukuna da ukun dene rekomenda para ami istrada rohani bani dengan hal para betul-betul aktivitas betul-betul atau lau ya suku desenvolvimento lokal munisipio atau mai ini difícil dan istrada rohani malah dia precisa dia problema ida magistrada quando renda rendimento quando ami tu luribane vamos rasca Comunidade suku Osoala, maioria mori sanesan povo agricultor, badina serviço e a qualquer esforço sempre foi resultado diak. A nessa comunidade sira nebe halonatar, mas que condição irrigação ladiak, tambahetan estragos susimota, mas bem natarna in sira, esforço na fatin, pode kudahare o udamben. Equipa programa Hare Rasi Kusi Secoms, a mutu com liderança suku, no comunidade sira, visita irrigação nebe halo e atinan rihunrua sanulu resintolu, nebe e início queras natarna in sira, labele usa, tamba labele fornece be banatar, o hectares basic atus surua resin. Tu irmai Sefi do suku Osoala explica. Problema da irrigação é que halo tu problema da questão técnica então labele tu agora natarna ser labele usa, aí tem agricultor labele usa. Também se kita cara sai produção precisa de bem ter acesso para kita pode natar se punya area produtivo serta kada tinai ta bela lai hotu. Selain maka balo halai antang ita em termos de produção ita tungna fatin ita labele atingir tane metas dan nem preocupação Sira aproveita esforço na fatin dori harma. Sira esforço sinan sempre halai na bane sam tinha na ba agricultor to sempre halai tinan sira sempre halai na fatin bekan be ihane sira aproveita sira halo kecuali na bekar be label hetame anta sira husik parte Ministério Agricultura belahare problema idane antes nemos problema ne hau atona ia município ia encontro consultivo vamos ato problema ne kona ba irrigação ne e espera katak sira bel mai belerona informação ne bel mai hare dereta Outras bela foti be idane mas mai loloskan si mai be ma foti ne teng tama ne ori bela faheba nata balo karai ne idane usa banatar karai idane mas bafal natar rete mas realidade depois de construção irrigação remata kita la utiliza irrigação idane nessa unita kuliah antes sana kata natar ne sira usa ret maka udam bem o irrigação ne be que agricultor sira que rasik sira para o bele sustentável. Natarna in sira mos explica quando ba falta be husi irrigação ou de dificulta sira ou de halo natar e natar barak mak abandona tamba bela iha. Ami trisi tamba bedala nebe halo amila uza mebe kumpannya serme halo hetan det serne rendimento baserne ang mebe ami kono ba ami dari dene ami aras kalos tambah be amla sucesso tambah dene ami karak husba gubernur sebele karik atau ajuda ami hadiah nafatnya aminya bedalane atau ami dari dibarai dene bele uza.
Preocupação bot ba comunidade sira nebe halotos no natar ia motaninin. Bain hira udam bot mota fo ameaça ba sirene aihan. Tambarai maram barak mak mota sobu. Podi lokeluan to ia sirene natar laran. Tambane sefisuku hanesan pou sirene limanain. Husu ba governo atu tahu atenção ba problema idane. Natarnya harus terhalo, mas ulu natarnya toh ini dua dan ya jamrik pating hotel mabe tina mota tun cari hantu mota nih hantu natarnya lah sore sore kena bang mata tambahnya mai te persida dunia parden tinggi halo mos tinggi protese mos natar serna te persida kemudian tinggi moro proteção vai na pode assegurar que nem nada certo nem é importante ter se lá merua se lá protege motam pinang karatina motam tuntuma e tira nada certo nem bele motam hanto bersai nada certo lá motam Uluk mota ni kikwang ka? uluk motam apa iya biasa ya hanya ton motam yang uluk tungma e bes 99 ne motam ne masih awar pinang hiran awar motan ya belum penuh karena hau persida tele mau tengkare mau halo mau sambal di asigurai tanya natar tapi lawas ini dia mas natar tung si terakhir serem sana satu ulu natarnya luar masih kumesa motan kada tingan tung hang toik napat toik mau coba hang naparin tama ini precisamos tenga segura tenía de matarse mai ni hang mata en atar na ba apa tina lah Anesan suku nebedo kusisidade. Comunidade sira enfrenta problema oioin. Anesan falta bemos ba necessidade lorloron. Bele hare comunidade balu tem que be poço e motalaran pode bele hetam bemos ba consumi. Bemos leh dah. Hah? Bemos lah ya. Sore ni ba iya dia ni ba. Ini beda dengan seladu ni sekarang. Bemos aras kah ini. Yang atas paling motor. Maybe ini be consumer be motanian. Koi tiasnya makai tambah mas pengkuru. Tahu perahnya para? Ini para? Oh ini para mos kah? Emang makasih dah. Wah, nonde koi ti langsung be. Ini bapak tak esvali. Kadang-kadang amne be ne kanu at ne amba kuri mo tadi. Sefisuku Osoala, Francisco Gama da Costa Lobo esforço na fatin, pode halo ligação com a autoridade competente, pode bele responde à preocupação comunidade sireniana. E questão com a B, ami hetang temporalmente ne ami hetang supply B usi be matang be suku vizinho lulu oferece mai. Abi ami mai ami fai aldea rua, aldea Waiknasa ou aldea centro hene waine. Ne ami halo horário fai lorontolo ba aldea Waiknasa, lorontolo ia aldea ia centro hene waine. Anta ia comunidade balo hela fal ia parte sabane fatnarang ia leste neba naktaba sabaletane sirbar kelama sidok ketang B tamne mas agora ame verbalmente kuliah na sira BTL yang prepara proposta para tarukaba para hare ame belare tamne be matang ida ke ia marwai sulene belamente bela ajuda para comunal bela também dia klitang. Mas que Morris enfrenta dificuldade oioin, mas be comunidade sira esforço na fatin, pode halau atividade balon, nebe bele fo benefício ba sira ni Morris. Atua tinzi mehida ne ba Morris tiak, comunidade sira forma equipa ida, pode taunaran grupo firmalo, nebe ne orientação focaliu ba hakiak animal.
Coordenador Grupo Fiarmalu, Domingos Francisco, explica. Ami hanuin atsai kooperativa, ami grupo ni narang Fiarmalu. Ami halu tiada di lokasi, laki kita ami atsai ami grupo ni atsai be kooperativa. Sekolah itu ya, informasi ami ini. Susisira, diusip ami parcel berbiji. Ami hari grupo itu depois be pinina ami harus be heta harus ami parcel NGO berbiji. 2012. Pinini sama heta harus ami parcel itu. Pinini be sirpo satu pasang. Ahuris dia be ami liga be ini tu informasi liga dia awara be uang hat tolu mak mate ide helama ide uang. Am tu informasi depende be parcel kumbida ami lorong tolu lorong hat kadang-kadang lorong gua ya bawa kau be. Primeiro kita hetam be apoio inisiatif mais surveillance itu ni grupo. Depois be kita tinggal di lokasi. Sirahare grupo ni lau balan. Depois molok be halau idene kan ami masih ada grupo be rai BSL. Rai no impresta osi. Naik ami 30 pessoas masih awarannya grup elemen tu balon saya hela di tam 12 orang. Ami area remotas, ami dalang lagi ya, dengan sa ami hakia. To manunya kan sebarak permira ami hakia ni to atu si deres. Kadang-kadang yang mau main hola, ami parsiru mesti liga ho, masih mereka mau ikuti. Ini ami hodi ben ini, tu tambah yang investa balon mesti iham reserva ami necessidade iyo malah. E a parte selo, Faustino da Silva Freitas, anesan jovem nebe ia inisiativa diak, pode kuda guanaga, abstrua hak nulu resin lima, no horas ne, ne nulu oferece ona ba produção diak, no fo ona benefício banya família. Atu apene motivo saida mak obriga Faustino, kuda guanaga, mai tabarona nia explicação. Timburuan, inisiativa haunia rasik, waihira hau hare ia lauban mercado hau hare buat ini following no rendimento dia, almost ia inisiativa kedas. Ia momento tinang kotu kliba, ia 2002. Hau começa koko kuda. Começa koko kuda, ano hau ladu nia Morris mai nia warehan sang estimação ba ia nia ladu 40, então hau começa buka dalan. Wahira hau hetandalan husi NGO ida ngaran aiba futuro nia la gopa. Nia mai for 40 hau ba halus impelut hau ba tu treinamento iha fatin benilale postu benilale hetan treinamento iha na ba maka au foi mai halu começa nene ibe bok ba bibe kau sinti nia dia começa kole kono ba panen tamba hau koko no hau sinti rasik tamba começa nia fuan iha funan iha fulan outubro hau panen iha dezembro já outubro hau panen iha novembro panen fali iha dezembro nune na fatin di to iha remata lolosnya april peneda loro rua tolu lima hau peneda loro lima tinang ida hau areba panen dala sanulu resnya iha ne no sau iha actividade anesan Laos dan itu aproveitamos so ia to slarane iha la mai ida tetu iha mo sau halo formungu moro mutin sene itu sempre koko halo formungu halo estimação koko ba hau hudi hari ini rendimento sementara ugar hau koko ba usa bahan no hau hari ini resultado dia hau bela nene kausi halu selor sai bayar merkado. Total buanaga ne hau awar dadau iha na 245 pohon, jadi iha kueleta foi maka kueleta hung nenulu resio. Iha ne kueleta iha ema mai hola ne kadbeza nesan ema presija teves maka mai hola nesan 20 30 jadi baratnya hakarat lakoi teng telur sai bayar merkado. Iha ne tambah hau koko hau laubane hau tengkelai sampai hau putipuan ne $5. Toba sirap telur sene kan bes putipu hau biasa. Tuh si kelali menon ba iha malu dogen Timor Leste toma liliu spesial ba iha sogen suku oswala. Lali ka hitan
buat nebe maka itanya rai iharasi, itanya be iharasi, itabok nenek ba, talabele hentan. So preocupação ba ami makane de tamba. Ihane awanui maioria jovem vida agricultor na de Laos la kuya palo. Estão ba iha ami maka dalan. Cada vez vai lorong menos B. Dan ligado mas ba iha ami koko itu iha mabe mercadoria maka susah ami. Bahira da rumah ami lorisai to tempo dia resultado dia sela dia dodok ami sempre estraga tamba precisa mercadoria idan be krehela Miami idan am sinti ami zizi idan amla husu ba iha governo be ami hare buat be maka iha andele halu ankala. Ita remata husi agricultura nian tama faliba parte Saudi. Ia suku osoala ia posto Saudi ida nebe pronto atendimento ba comunidade sira nebe precisa tratamento ba sira na Saudi. Sefi suku osoala explica com a dificuldade na facilidade nebe ia posto Saudi enfrenta. Ia no posto Saudi ne maka ia de posto Saudi mai bela ia uma pessoal ba Saudi medical turela. Então salvaram pessoal sira Saudi medical não transforma falei uma posto nes balu sai falou ser minha residência ia sala balu ser harus tertinggi hela depois ia par sala balu ser for halo tratamento halo atendimento ba com paciente sira comunidade sira nema sekolah então hoidane ami ia hanoi mana fona para ami ia mas ia rai nebe ami entrega na parte do governo o Ministério da Saúde nya para bele construir uma rival construir posto saúde ida ho uma pessoal saúde ya embola respiratória kan nemak bara dari isne abe balo fatmo ismanas itu ko botan nemak amor nemak abe maioria ser mai haltrat nebe ke posto saúde bela tendane maior morasi dan nemak. Suku Osoala ihamos escola ensino básico filial primeiro e segundo ciclo de Osoala, o total estudante basic atusida. Sefi Suku Osoala, Francisco da Costa Lobo preocupa macas com a condição na escola, nebeladum for garantido para processo aprendizagem para estudante sira. A filial é MTM escola filial idane para sira bele la bele bahira remata la bele sai. Makanya idane amne plano ba oin. Telefone kan despesas maka dia sira tem fiaradas mai ou sira em fila tem osam transporte sira tem que foto ir bukai han sira ne deklu compara ho hela rasa kiha sukulara Atu hametin sarani sira ne fiar autoridade local amutu ko veterano sira esforço macas por hari capela ida e em suku Osoala atu nune bele realiza missa tu ir lorombot católica ne Lori sarani sira ne naran Sefi do Suku Osoala, orgulho, tamba presença capela nebe taunaran João Paulo ne e sirene sukularan, padre sira ativo ona o de halo missa amuto ko comunidade sira. Gabinete apoio sociedade civil mas fundar kusupa apoio e fundar ser bolona ame vai em conta fazer a prova na será precisa me anexo tanto ato completa de começo balu makalele estrutura de a igreja nya capela nya o homos conta bancária capela nebe por si nebe ajuda na me parole preparação ba a inauguração da capela nebe amos sermos bem agora quase amos sempre ia lorombot potira e domingo nebe kan bahira estrada ser na fat sempre mai começa ia halo mai halo misa mai sarana silane comparo tempo da ansuluk si amoto ko paroki daretne paroki be masredne uluk so cada sexta, cada terça, mas terça, quando fula ainda da rua, mas amo local, mas sempre mais halo misa. Manesang líder comunitária, neve maka eleito diretamente esse povo, representa o povo no suco Osoala na fatem husuba governo para ver mata no livro Osoala suku nebe que dia mais rurais e após administrativo de Masine. Programa Halerasik
nebe cria o secretário Estado Comunicação Social né, com intenção atu buka hatene com o desenvolvimento nebe acontece e a suco rural sira. Atu né, governo pode beletau atenção para problema hirak nebe atau husi autoridade lokal sira.